Predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke Milorad Arlov danas je nedaleko od administrativnog prelaza Jarinje na teritoriji opštine Raška podelio pomoć i stipendije za 8 dece sa Kosova. Evo danas po ko zna koji put na Jarinju okupili smo se naši dragi stipendisti, djeca sa Kosova i Metohije koja pomaže Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji zahvaljujući njihovim donatorima. Danas smo uručili 8 stipendija ili pomoći djeci djetetu iz Kosovske Kamenice, iz Gnjilana, iz Lapljeg sela, iz Kosovske Mitrovice, iz Leposovića i jednokratnu pomoć porodici Dragane Adžić, samohranoj majici koja živi u prihvatnom centru u Leposoviću, inače izbjeglica iz Hrvatske, i žao mi je što toliki dugi niz godina, 29 godina, nije uspjela da riješi taj problem, i ja apelujem na sve koji mogu da pomognu Dragani da nađe svoj dom, da joj djeca kreću ili ovo dijete prvo koje kreće sada u školu, da joj pomognu. On je dodao da će humani ljudi iz Republike Srpske uvek pomagati svoju braću na Kosovu gde god da su. Republika Srpska i Odbor dugi niz godina, već 9. godinu stipendira djecu sa Kosova i Metohije. To radimo redovno. Mnogo smo toga uradili i planiramo i dalje projekte za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Žao mi je što opet već po ne znam koji put ovdje na Jarinju uručujem ovu donaciju, što ne mogu da odem u vjersku i humanitarnu posjetu Kosovu i Metohiji zbog zabrane Prištine, koja mi već više od 4 godine zabranila ulazak, već je nastala 5. godina i nema rješenja i ovoga puta su me odbili. Dragana Adžić se zahvalila na pomoći koju će, kako je kazala, iskoristiti za starije dete koje polazi u 1. razred. Živimo u Leposaviću, u kolektivnom centru smo još uvijek. Ova pomoć mi znači dosta. Najstarije dete mi kreće sad u 1. razred, tako da znači će i za nju. Eto, bar za knjige, pribori i tako to. Ovo je već drugi put da nam je gospodin dodelio pomoć. Ana Milivojević je dodala da će ova pomoć u mnogome olakšati život njenoj porodici. Zahvaljujem se mojim donatorima, Republikoj Srpskoj, gospodinu Arlu. Ova stipendija mnogo pomaže meni i mojoj porodici. Arlov je poželeo narodu na Kosovu da živi u slozi, da ne moraju da se vole, već da žive zajedno. Želim srpskom narodu da opstane na Kosovu i Metohiji u svu muku koju trpe, i vjerujem da hoće. A mi im na taj način koliko možemo skromno pomažemo, i želim da svi mirno, svi koji žive na Kosovu i Metohiji, svi mirno žive u slozi, ne moraju da se ni vole, ali trebaju da se poštuju, i svako da poštuje tuđi život i tuđu muku. Hvala našim donatorima, hvala ovoj divnoj djeci što su došli iz daleka, njihovim roditeljima, da ovdje na ovom suncu, ovom najtoplijem avgustu, izgleda u istoriji od kad se mjeri temperatura, da izdrže ovaj dugi put, što su pješke morali da pređu preko administrativnog prelaza, jer je velika gužva u ovome smjeru. Još jednom sretan im povratak na Kosovo i Metohiju, sretna svima školska godina, a većina njih ide u osnovnu ili srednju školu sada početkom septembra. On se također zahvalio donatorima koji su uvek tu kada je potrebna pomoć srpskom narodu širom sveta.